y'abana tubaye ikaze kuri Rwanda. Ladies and gentlemen, you are welcome to Rwanda TV. Hari udukino twinshi tw'abana tugiye dutandukanye twabateguriye. Nje nitwa Amina, mfatanyije na muganzi wanje Promese. Reka tubereke agakino twabateguriye. Chiriri chiriri mama chiriri chiriri mama. Ay mama Sabina Sabina rihe tumuhe ibiryo ibiryo nyabiryo mutume ku isoko kugura tuvuta twa 40 twa ceri twa nyama chiriri amachezi. Muraho neza ubu ngo tugiye kubasakuza. Nitwa Amina, tugiye tuzanye mu bintu bitandukanye. Tugiye gusakuza hamwe na Aristide na Anuarite. Sakwe so karatabaguza akabwa mu masi sakwe Som ngako akata muki sakwe som karatemba shoshori akarasa ku murundi nanjye mureke nsakuze sakwe som ayi gecho kimenye umusoro sakwe som magaze mu mpinga minera bepfo umubagazi sakwe so magaze hanyari Burundi imvura sakwe som zenguruka duhure umukanda sakwe umugongo mugari mekera abana uburiri sakwe sakuzanya no muri kumwe ururimi sakwe som ushobora kumenyera nabonoke ibibazo mukime ngiki ibice ariko nari nkazi tu sakwe soma fundeba ndaguha nyenye winzu sakwe soma sakuza sakwe som niki cyatanze mu tuzungu kwambara ingofero kigona kigona okay kendi sana negumye mwakisha sakwe so nyiza mu rutoki abasirikare barandase ibidondoro ibishokongoro idondoro ariko ibishokongoro ariko ngabi akanundusha ibishokoro no ni ibishokoro ni ndondora hu ni ibishokoro oya nga ni ibishokoro baramfata baramfata okay shako ngeze mu rutoki simbuka abapfu batanu imitumba sakwe so ngeze mu rutoki abasirikare baramfata ibishokoro kaitwa na kivuze shako so ayi igikecuru kimenye imisero wagisakuje umukecuru ko ne waho hari gushya sinati mu so ndarangenda ngenda umugezi nicyo sakwe so abaza ndakiyagiye sakwe ni masako soma bengama sukura ryabuze munene sakwe sana yabafuiki agaza muri rubibi sakwe so ngiye guhamba sogokuru aza nkurikiye mukimi ingicyo ivu sakwe soma inka yanjye nyikamigaramye umuvure sakwe soma penze mu mpenga nsarura kurushi ngicyo umusatsi nanjye kamasako so sakwe soma karatemba shoshori karasaza mu murundi sakwe soma magaze ku musozi mpaga amata y'abashumba yabuze ngicyo mukindi ngicyo nakecu kari kureba aho hari gushya sakwe soma inyuma y'inzu byakomeye kuvuza subiza ngicyo umukecuru guhita sakwe soma tukutuku mu gatebo inyanya mu gitebo sakwe soma cenzo mwenda sakara igihumbi ngicyo ni igihumbi sakwe soma nyirama na keza yicaye imbiri gishi sakwe soma sakwe soma nubatse inzu itagira urugi itagira n'idirisha iki kenshi ubwa niki sakwe soma katipa ngicyo
gaca mu nkoko. Sakwe sakwe. Uzabwiye nyoko ntazonga kunyura nasunguza bira bibono bye. Igisembe kiramba. Sakwe sakwe. Soma. Karanungaritse. Akabyi k'umushumba. Sakwe sakwe. Soma. Abo bana wari waribona. Ngeki. Wari waribona. Ngeki. Mukime. Nakirwaye. Ubugeni bwa so na nyoko. Waba warabibonye? Niko babibaza. Waba warabibonye? Mu rero rurimi. W'ikinyarwanda. Amani gasai. Sakwe sakwe. Soma. Nagutera iki utazi utabonye. Kubwa sonanye. Utabwa sonanyo. Ninge ko sakoza umugani. Sakwe sakwe. Soma. Indanda rindanda. Ndamuruha. Ndamuruha. Sakwe sakwe. Soma. Karatipa. Kripa. Kratipa. Akanuza. Akarere kukintuza. Okay. Sakwe sakwe. Okay. Mbega abageni beza we. Imegeri. Guys, mubonye byari bimeze bite? Iki cyari gice cya mbere, cya kabiri kiraje vuba. Hepfo aho ngaho manuka muri comment niba ari bisakuzo dusakuje utaruzi ubitubwire, cyangwa se niba ari ibyo tutasakuje ubitubwire. Kandi hagatanga ko turi batatu. Watanga amanota gute? Uwa mbere ninde, ese wa nyuma ninde? Thank you.